yazi kuzo zonke izinto uNkulunkulu ayidala iyodwa kuphela into uNkulunkulu engamuzwe wayisola ngokuthi uyidalile. Yabona uNkulunkulu wayisola mhlazane edala umuntu. Yabona uma ufunda eBhayibhelini kuyavela ukuthi uNkulunkulu uyayisola ukuthi umuntu wayemdalelani. Ayikho into eyinkinga njengomuntu bafethu. Yazi ukuthi umuntu ujikela uNkulunkulu, umuntu wamdalayo. Yabo uma ufunda nje indaba yaseGibhithe mhlazana uMose ekhipha abantu eGibhithe ethunywe uNkulunkulu. Kodwa phezu kwalokho sebehambe iminyaka engaphezulu ko-40. Kodwa uNkulunkulu wamjikela umuntu wamjikela uNkulunkulu. Wathi akasamfuni yena lo nkulunkulu. Bazakhela ithole labo legolide. Awucabangi nje bejikela uNkulunkulu wabadala ngoba bakhiphe ezweni lokugcina. Kunesikhathi la khona uNkulunkulu ayethuma uNowa. Ethunywa akaxwayisa abantu ukuthi kunemvula enkulu ezayo. Abakhumkhulu. Kodwa still abantu aze bemlalele uNowa. Bamphikisa khona kunjalo. uNkulunkulu wawubhubhisa umhlaba ngamanzi. Yabona umuntu bafethu, umuntu ngeke elungiseke umuntu. Uma ukuthi umuntu wehlula ngisho uNkulunkulu. Wathi omunye umfundisi iyodwa uNkulunkulu into emhlulayo. Uhlula ukushintsha inhliziyo yomuntu. Mina ngabona ku-TikTok ukuthi kanti umuntu esiphupho kangaka. Umuntu ejabulela ukuthi omunye umuntu ufile. La engabona khona ukuthi kanti umuntu uyisithuthu. Umuntu bafethu into engeke izilungiseke. Into eyahlula uNkulunkulu umuntu wamdala cabanga. Hayi bafethu ayikho into enkinga njengomuntu.